Bithwell Guku. Oh, Bithwell. Yes. No, Bethwell. Bethwell, tell ya Bethwell Kiplaga. There are TJRC. Yes. Bethwell Guku. Nemothuri beho ikangite to miakai. Na ni akiri family. Very well near retesi na uri ifatie kurerwo na sikerugamia. He is a father of pure boys. Akona dume gapi? Tano. Amejaribu. None uri. Thutho uri ni retirement ages ni akoretwo his drinking habits have been very wayward. Yes. One akudangaga. Wega biu. Nera gwatige joya ke wathiri. Ni wira ore kondrathie. Ni am retired. Andi na nyumba ciakwa. Ndirathomithia. Ciaciara no cirathomithia riu. Cirathomithia ciao. Ni o cirathomithia. Wende athomithiririe. Maragira ndia joya kagia atia. Na ndigia ndiko. Ndakirua. Ndia kuranduwe kana ike. Muthigana ni mutu Ismail weri wethoma athomi utimukakira thoma ni tigana nani ndi mundu ngombaga yes ari indo ciake tiga ni mundu go doctor akinde haira ni mweka musinga yes Eure muru we mweri ni aragibangite ukoro bigie ugithie nionete mutumia maikarangĩtie kidogo maikarangĩtio hanini arakiuga ni wega andu makimenyane guku kwa Bethwell makimenyane na kuria arakiruta ki kuria agurana yes na muru weri areta nyina kando aramwira ati andu aya ri tumenyanite muno na mutheo uguo athia handu munyuri no tucinire bi no ni aguchoma yes nyina arauga atiriri ndigira yuhoro ucio ndiru nake ni wakwa ndimui miaka 35 ndenda kumwira atiriri muthenya ucio ndakanyua Imavyoka make sure muno tondu it will be embarrassing is our father no undu cio nduga to embarrass muno ndie mwe mutimo ndigire ngwari ona kimani muno wa nyoko ria mukuru tumenyera tugwika ndio marekire atiri na kimani na mutumia Bethwell toni agikora clinic ya optician ya maitho yes Nyathi akorwo maitho na kuri yo irari riri ihanike a week after the Ruracio mari na ndagitari marauga atiri no twende umuone mbere yes o matanathi Ruracio ndio na marakio muthuri maramutwara kwa ndagitari wa maitho optician optical surgeon yarakiro ruo are uri nduikarite urumo no macio no uragikira riu nigucoka gwareke toforogo tuziganona mwene manditwagira no mwako mekire Mr Bethwell atiro ndongi ugika asha no tugekiria contacts iria cingiragio thiini wa maitho acha ndikwenda nuko ndike tutarato ni nyondo wa ku relieve pressure thiini wa maitho utumerie tutuguo write a few notes here na akiheo dawa yes makija musieri kemanire mundu to ni okumuinukia ri aramwetara indo ici wandikirwo ni ndagitari ndwe ndi Ruracio ri ni rwa rucio yes the day before now yes akimwanya kaona ndio taothoma mandiko ma mundu ucio oma andikirwo dawa ni akuye dawa ici hemikana kuheire acaje merie mboko tumwe iko ithano ndio ino yandikitwo ho ndore yes interaction ki yandikitwo nginywa njohi ri ukinywa dawa ici ri unginia ndaika 30 utumume maitho more Bethwell arauga te ngai auga ma angiye kongo niki hii ni ndagitari rucio ni no muiye twina mambura rucio na wayeta na menye kaboro gucoka uneke nike thome auga ndakameria no thikara mathaa tamana anywe handikitwo hawega dadi unginywa joy within those 10 days no utumume
Ni ndaigua na icio no aiguru. Andu ange tumume munga ite kuona ri. Aizuru. Ndio na ngomo kienda. No ne mwangera ngero na ndagitari ucio. Ngero njuru muno. Riu mathiro racio ri. Taragia okuria tumutumuri. Bethweli ndaraikaite na rira yega. Tondu akinya eriri. Geji eha kuota. We akoragwo mbere ya andu aria angi. Rondu riu ha i. Very sober. Very, you know, inquisitive. He's a Bethweli. Tari gua bega. Agora Bethweli ali sawa. Udo ti Bethweli ali sawa wake mani. Sawa. Eliano. Na niki? Asa, modo ni ando tokia kuria thoni tia itioria. Sura nyingi tweke yodo turi ahi. Sura imwe cia kuriria na mucie. Mwela sura cia gutanga andu. Ginya twana no to brother yake na kiri. Wenda kukaa leo umeboeka utuchezeshe kwendeni huko kasese na mama yenu. Kwenda chua na chogo. Ginya mudi wake wale irritated. Tondu uri raba ngite psychological. Riu ni athario. We kiro firi ita na confidence ya gukira. Bithweli. Bithweli waikarwo thiri. Athuri ri, meho ri, ni maramuhokagira nginya Kenya. Undu ucio kamurakaria maita mana. Riu ndangemeturuma. Meho kiro ru akiria ki. Ari muthuri ungi. Akoria Bithweli. Vaga guturuma we. Akora thi atia? He maundu meho. Mariko. Koro warite. Ni mutwara ndi murwa. Bithweli andu arakinyire. Out of no ni amenyerete. Mathaa make makuhinda wega makinyari. Arakora ahutia seat by accident. Na arameria. Nyamu ino ni ndagararire muno. Arameria. Aracoka araririkana ori mwira ndagitari augi. Augite. Arauga. Ngai. Oye, neki muthuri ti Bethweli. Ngai. Ndatumuma. Ade? Ndatumuma. Neke? Ba tumuma ni turage kuona Bethweli nani uratuona. Riu ndagikathate ia arerirwo. Cia thirari. Aroragia andu othe. Wakaba masi. Fwaneo yaku ni ya mburu. Nengetigetie. Tiriri. Mama se uria ne Steve. Igithiete u ngai ria rira. Hau. Mwikare mukindora ndi na mbico. Acha. Niki? Nini na njereri. Ndire? Ai. Nikuratuka. Ina ke Bithweli we na turi hano guo. Ndi nda tutwarane. Nekwagia mairia. Ni ndumera igira igithiete u. Oi. Okaba mase. Ndio kanona ngirina. Ningu ndo hore ndagitari wa maitho we namba ciake. Muhorire twarie muhore. Ake horirwo. Oya orehe. Ndagitari ni Bithweli. Ni handu haetanire. Ha. Ndawa ici ri. Ndikirithania mathani ndakihinda ruhia. Urauga ndawa ile ku Mr. Bethweli. Iria oheire ira cia maitho. Ni ndugania na njohi. Ndakuya itanatu mumari ngikwire. Hello, I don't know if we have that. You're sure you go to mumia. Which was I saying? Let me check my records. Oh, okay. Ici okay, what you call that was Jagana Johi, Mr. Bethweli. No, is echo and you can you get because you had any impact. Is it another? Negora Gazari.
Winama. I'm a doctor, Mr. Bethel, I'm a doctor. Ninandirege. Mwetaka ojo kelele. Digo tu muma. That is not clinically possible, Mr. Bethel. Relax, tia komaka. Aiga adhimu ya mwero. Na moja zere ngati izio siasiana. Nyambe de matigire kirumi. Mena nyino sio mena mangae. De henjoy. Nyamunde oke. Ona kone ngoinge kuolia na gethali usio mbere. Kwa nyonjo ya here to King James. Ndiro le ile ndero ni angiribe mte. Machoke manya ndeke manda nuki. Mambe mama kienengo tumuma. Ati aranyu araregera ku. Ndirainoka. Ati goko. Ni yes, na drive di kunywa. Mamu wacha na pote pai.